کرد خازه آواز جینه سارک دی خازه دای کویله ایوار باش تماشاوان هجا ویل کده وره کرد و کردستان علمه تماشا دکن دبیجن ایوارا و باش به هیویدارم روش آوشی باش به بخلک کینو به مجار کینو و به هنرمند کنو ام هاتنه پیشبری و جبو که هون جی ناس بکن هنرمند ما و میوانا ما وی خلکه کیه اما به هفدور دریا فی چرکه ده لی گهدار و تماشا بکن از هیلا ابراهیمم تمنی من 19 سالی مج باجار قام شلومان از نهارن که زیتی وین سازیه دکم اف بو 3 سال از وین سازیه دکم نهاجم الهلال زیرین وین سازیه دکن گلک خوندکاری مج هلورهنه سازی کرد برکو گلکی تخست از تشتین کردی درخم لی تابلوی من جی گلک هنه برنگی کردینه تشتین کردی از دردخم انجام هم بو کو از تشتین کفن ین کردی درخم از وین سازی بکم حس برنامج وين سازية جوكاني ومن جهاز دكر أرمان جا من أو بوكو از بوك هيجم آستك جلكي بلند إنها جي بو 3 سال از وين سازية دكم از كام آستك جلكي بلند از جلك وين وتابلو متشكرنا إنها جي مثلا وين سازية جمرة تشتكي جلكي كرين قد جيانام ده از خمگین بمس کیف خوش بم هر تشته دجیانم ده وکه حوالکی جمرتی دیدم ام ده هفتیه ده الهلال زیرین سی جارا ام پروای خود کن گلک خوندکاری مجیهنه و ام گلکی کیف خوشن بوا جارا کم من وين سازی کر کچکا که جلی کردی لخو کربون او جی کچک
كتشاوا هفالان بو گلکی تخواست از وینایی بکم جبر کچه گلکی خوشک بو جلی کردی خو کربون من لسر تابلوی کی او چیکر و من تا کچکی وين سازیش بو من جیانا منه بله تماشاوان می هجا مپفدوره لفیچرا میوان خوشی گهدار و تماشاگر امینا ها میوان خوب آوای کی زندی جی جوار درباس بکن لسر اکران و استودیو بلا کرم بکن بخیر هاتیه جوایه جرفتیه بله تماشاوان مش و مجوار دان آسین دریافی چرکه دجی مهوانا ما و خلکه هیلا ابراهیم جی تابلویا خیز دکه و این خیز کاریویه و برهمین ویه هیلا تبخیر هاتی روشاته چاوی روشن باشه مامون باشن گلگی سپاس براستی هیلا ایرو ماشالله ده هم اکرانامه تلویزیونامه و هم جی برنامه برچم جی روناهی دا بوان تابلوین خواه وسا خوشکی جوان هر وها بهاتنات ام گلکی کیف خوش بون که ایرو تبو میوانی ما اجی کیف خوش بوم ایرو مهوان جن تیوی ما والله گلکی سپاس شخواه هلا امی بکبن صحبت و نقاش جیده هلا نها يعني براستيجي از بخواجي ماتماي مام يعني دوي جوانتيا خده ويب چوكانيا خده جي اف تابلوه نوسا بوات هدار و راستاقين خشك دا چها چيكرن تشكنگي ويتا دست بوين خيزيه كريه از 8 سالي بوم دست بوين خيزيه كر نو كارمانجا كي دست بكر لم تنم دگو از دما خلي بو بورينم 2 سالان من دست بكر من وين سازي كر هنرمند وكا بچوك عالم چيكر هيدي از گلكي پیش کدم معلومات او گلكي مات مايمان گو نو وين تشيت كي گلكي خوشكن باوم جام گو نو دست وين سازي بكا من دست بكر از چوما هلال زيرين اف 3 سال الهلال زيرينم من دست بهنري كر راستي الورجي از گلكي پیش کدم مامستن ورهين مستجين دابون گلکی عریکاریام کردن از گلکی پیش خستی بون نهاجی از زانینگه تخوینم هنرا بدو ابو از سال دویم و یعنی راستی هنرا بدو گلکی خوشم منت خواستن از هنرا بدو بسجلنم لی دماغم بکالوری خلاص کر گوتنم گو هنرا بدو بسجلنش برکوت گلکی تیدا پیش کتی مسجلة وزنهاجي صلاة دوام وزقلك فيش خستيم الحمد لله. بله هلا دمت الدبستاني بو ام بيجن تمنك زاروتي ويتشاغي ام بيجن ولو فكر انت رومان انت للسر رسمي خيز قد خيز بكيت برسمي نهبون از بچوكاني و آمي من رسامك مزنان هال دربي ولاتا منو ويما بفرا ما بحري تشيتكر ما رسم تشيتكر لانه منت قلت انه ازيك هم في اصتي في ارمانجي راستي منو ويما بفرا رسمان از قالكي كيف خوشبوم دام دراشته بينوسي من درسمان ما بحري تشيتكر وحتى ارمان جامعة ايرو ديس تشيتكم بله قالكي باشي نعم بيجن دمالباطا تد يهري زيداغو رسم دكن وخيز دكن كينه أستنى خيز دكم وأعمل منها. قال لك باشا وين آلي هذول لكن؟ ديش بركو الدربي والله يعني نزي داري كاريام من دكي. بله قال لك باشا
هلا نها دمكو دست بكر ام بيجن حتى نها مثلا امكان ودرفتن كو اشتاد هاتن ام بيش وازيكرن قدماندن جمله مالباتي و ام بيجن جمله شخوتو اندامي تفقرا هلالا زيرينجي بترد بنا علي كاري مالبات هم گله گاری کاریام کر لی درفت تونه يعني دولات مدى وين سازی راستی بچاو کی کم لتی دیتن اره يعني درفت گله کی کما مثلا ام در كevin دورنا ام وين سازی بکن اف تشتنینه دولات جبر کو کم پیدا تشت پیدا دبن بله إلا نها ام بيجن وين خيزن قوتو تشيدكي تو تاني بخوت تشيدكينا كسك بتر الدبالي كارا بيجن تدي جاجران مجالك دانين ميفاني خوا وين خيز ذكرن مثلا دقوتن هوالا من يان هوالي من يان ام جروب بهفدورة تشيدكن يأتا أزبارم تبخوت تاني تشيدكي بخوت تاني تشيدكم از ناهل مكسك أريكاريان بكي جبر استخدم هر تشتي بدست خود شيكم از آفرینریه هر تشتي يعني بخوا بيش بكم بله هلا نها ام بيجي وينه قوتا تشيك ان تابلو انت مثلا شتر هاتني قوتن تايبت ديفان تشيك يان تبخوا تشيك جريه نا از بخوا تشتاقو جي حز دكم از تشي دكم مثلا هامينا از تشتي كردي حز دكم جي دما بيشي بياكو دما كو مدست بيكر من تخوست تشتي كردي وين بكم يعني جانا مشاكل شي دون تكوتن تشتي كردي زيدنا رسمينا اللي يعني مثلا جانا دردوري تا ام بيجن هوالين تا يانجي زارو كنشتا اندامن اشترنا بين مجي فير بكي بله قالك زارو كانت جمد بكا مجي فير بكا امجي تخازن بيجي برورداش مالك از نهال مالي از زارو كان سي زارو كان يبجوكن از وافير دكم واستخدم تشيروكا كمرتشي بو از يعني الجماجي تشيكم باش قالك باش وانا دقرن يعني حجي دكن قالك حجي وانا سازيه دكن قالك باش بلي براستي هلا نها يكمين اف تابلو ياها يعني براستي جي تشقسم معناتي دي يعني از دخازم تبخوش مشروفه بكي نها جنك آزاد يبهجيم بربر روناهية وديتي روناهي شوق جي دست ودي وزارو كان روجي جي لبيوي دمشن يعني جنا آزاد ام بيجن ناسنامه اوي روناهية يعني جطارية بربر روناهية و مروفاهية دده نشاندان مثلا اوه چاوال هات سريتا افرامان تا چه حس کر حتی نگوتو تابلوی که وسا تایبت لسه جنا آزاد یفجه چه بکی؟ متخوستن و تشتكي جنا يفجير بيجم انه او تشج بو مكرن بو مثلا 10-20 سال ام باراستن ولاتي ما باراست اري كاريا مكرن مخوست انه وقت تشتكي وقت تابلوي كي جوارب من سازي بكم او جنا مثلا مينا زارو كان دبي سرونا هي سريا ازات ورومات و رامان خو يعني مخوست از رامان خو هست خو حمي دبي تابلوي درخم براستيجي واتهيك جلك مزن تدي يعني ام كاربيشن حقيقة وجيان كرن و يعني قافين كوية بيجي دافيجي لسر اساسي حميد في تابلوي دي جبر گوشه و قرونا هي جواكي دده يبهجه دست تصابه راستي جي هستكي پر خوش پر جوانه و تو بجوانتيا خوا كوتكاري معنيه كي وصا واتهي كي ولو جران جبو يبهجه بين در دهر بيجي براستي هلا تابلويتك گش خوشكن از نظام از دبینم لوجی تا یم برتا تا رسمان دنا او کرنه یا براستی جا جرا ام دبینم کسی می تدی وینا خیس یگو چه دکن مراد خازم يعني انا از بيجم الى كاجارك تكارف نجيب رسم مثلا اب تشت بتر درباز دبه دجياني ده قال لك استماكم دبينن دبكامج ما برسمنا جرنا از الزانين جه ما از
ازي كم الدرنا برسمينا هناك تنجي من بكامجي برسمينا قال لك كسنة ولود بيجنا هستكي خوشنا دماكو يكش مرود بيج مثلا قال لك جرا هنرمند جي دبيجن هنرمند على كسرانه كسرم بيجي نهاية اشتاد بكارسمكي مبرسمينه يعني براستيجي تشتكي قال لك خوشي براستيجي الى ام نهاد بين الروجافاي كردستاني وان سالی وی داویه یعنی تابلوی رسم من بیشن وینا وانا خسکرن گله کی درکتن پیش نه هم بیشن بتر حوالین تا هم بیشن دوستین تا یه دبستانی ین هلالی مثلا جبلی تا کسک هی وکاری دکی من هال هلالا زیرین ام گلک خوندکارن بیش بیست خوندکارن حميجي من أساسية دكان زاروكن بتشوك هنا حتى 8 بيجا 20 صالي بيستو دو يعني قالك هنا حميجي وين أساسية دكان وقالك يجي بيشكتينا يعني زاروك بتشوك انت بينكو راستي وين تابلوين رسمان دن قالك بيشكتينا قالك خوشكن نها إلى أوا جورجي أزبارم آفه كيلككي داره اشتخاني او جي چه خيال هات روماني تحت قلت او تشكر جبركو از قالك حشيناتي تكم خوست از جتولو شيناتي جي دس بكم راستي في تابلو كم حشيناتي تشي دكم جبر من بري حمد شتي كردي تشي دكرن انو كم دس شيناتي كريا وعيني او جي قالك خوش براستي جي مرود قاربيجي گندک مالک جمال کردوارية هم بداري خو هم بتشياي خو عوري خو يعني براستينها ازولو ليد نرم جدور ده مرود بيجي قي راستقين مر الجمع يعني تابلوتا وصا خوشيك بريك وبيكتين براستيجي شاشتيه وانش يعني قالك جارات بكنك مثلا هناك جو تابلوات شركن اللي شاشتيها بليان خربتا او تشت بس ما شاء الله يتا جلا خوشك دركتنا جوان دركتنا براستي جي خباتك جلا كي بيروز تدكي دا أسطا روجافاي كردستاني دا و ام بهيفينكو بركسي جو بخوازن فيري بفن يعني جموة ام بيجن پرورده بفن و فير بفن تايبت نفشي نوهاتي كو چقاسي بالدار بن جملي ام بيجن تابلویان سترانان یعنی چه بشی هنری هبم گلکی باشه براستیجی دسته و صابه بله الا امی ورن نها لتفجر هلال زیرین ام بیجن تگریدا ایوانه مثلا پی دی وی انت ام بیجن زحمتیه گوت دکشینه نهاش خوات الوی داره کار دکه مثلا زحمتی هری گوت دوان تابلویا دکشان هل بت يعني أسكارن بيجم خبات بي زحمتي نايكرن دبكو إيش خوشي هبن خويداني وري رجاندن كده كي مزني بيداين مثلا إلا دخازم تجمر بحث بكي تشقى زحمتيك شاندن حطاني قوتا أذ تابلوية نصا خوشيك در خستن زحمتي قالك هنا يعني دهردش تيدا زحمتي هنا دماغكم أفتابلو تشيكر قوتام قوسيرو جبترنا دفيت خلاص بكي جبر بيشن جهل جماعة راستي من جلك بلاش شكر اللي أش جلك التعبي مشافو روش شيدكر دما روجات هالي يا كدروام هات جمن قونو عجيب مامات ماي مانو تشلو وقاسي خوشك شكر وددرو جادا راستي يعني تعبا مو خدانا مو أز أوقاسي وستيام حموتشو دماكو مشتغلك خوش حسكر يعني دماكو أنجاما أوقاس تعبو كد بيداين يعني چند کس اشتر بیشن پر خوشیه پر جوانه هجای براستیجی مروش بیرادی يعني تقط مرو ناحس أوقاس تعب أوقاس إيش أوقاس زحمتي يعني أذا براستيجي ده هر كسي هالشخصي هر إنساني را دروازو طيبت إنسان الهنرمند جبرجو يجو جدلو جاند خبات بكي خبات خو حز بكي هربت و راستي زحمتي أبي راستي كيف خوشيه يعني مرود كاربيج لبرانبري زحمتي ايش وآزار هروها وسطابوني لكيف خوشيك جالك مزنجي هاي لغوري دلي مروف درد كذا نها هلالي ام بيجن تفقرا هلال زيرين
قاسی به ترد با آلی کار ام بیشن بتر به حوالین تر مثلا چونو هاتنین و دمکو هند چن خبات خود کن مثلا و درش اکید هن و اینا چه دکن بورد بن آلی کار ام لور ام دحفتيه دسين روجادكن آری کاریام دکن بله آری کاریام گلکی دکن ما مستيما آری کاریام دکن لور جو خندکار هنا گلکی کفاواته لور نتن هنر هيا يعني موزيك هيا ستران هنا شانو هنا وقلقي جهما خوشة چونو هاتنا مجي يعني باص هنا زاروكا دبن ودينن ترسل صر زاروكا نينا هرتشت پیدا دبیلور بله هلا نهال في درجة تابلوه که گلک خوشک هیم نزان ملگوری من از بيجم هسبن هسبن یا تدوجي لسر هف چیکرنه براستيجي زحمتيه گلک هبون دمت چیکر زحمتيه هبوش بركو تابلوه هم يادو ينبو بريا دو سالا من تابلو نخشان تابلوه هم يادو ينبو ولسر دايك وكرد دشتغله لسر حنانتا دايكي داخوه چاوا دايك حنونه اجي زاروكي خو حزدكي افجي زحمتي هيا اللي هرتم مروف دفي زحمتي مستربة زحمتي انه يكين نشكين نها ام بيجن يعني بي دي في ام شتا بيجن وينا او يعني بينوس لينوس لقامشلو باجار قامشلو پیدا دبن لگوری دلتا گوری گوت تخوازه تابلویا چه بکی هاتشت هیه لقامشلو تشت گلکی کم پیدا دبن مثلا ها از لزانین گه از دخوازم پیکر سازی چکم يعني نحت دس من نحت بكم ابتشخاص از لقامشلو تكرم لي من ادواتك وز دخوازم از نكرم پیدا بكم يعني او بيد گلکی که من گوت کاری با انچتان پیدا بکه گلک جارا از دبینم براستی که چیکن میناته جوان دبیجن مثلا جباشور کردستان جمرتين وقت بين مستدي حبر او در دبیجن يعني باشترن خوشکترن یانجی رنگی وان لگوری و الا امنها بیجن يعني دما كوت بخازت و تابلوی که خیز بکی فكرك ام بيجن تي راماني تا ام بيجن خيالك يعني جو خيالك تا تشاوا بخواز تويت جهد خيز دكي جارنا زي زرونشتي بم مثلا ولو تشتكتي فكري من استخازم وي مثلا از جارنا مثلا خمجين بميان سكيف خوش بميان كسك الجم نبي از جهد دست وين سازيه دكم يعني تشتاقش فكرة خوش درسمين ما رشتي خوش كتير درت كيفي قالكي باشا قالكي جوانا براستيجي يعني إلا عم دكارن بيجن هيلا نها و خيال انت تابلويان و خيس كرني هر وها بيجن هنرك براستي اف بخواه هنرك اساس يعني مينا هنرمندكي چالاقوانكي چاوا بيجن يعني چاندا كردي دين الزمان در دخينه يعني براستي هنرمند نها بيجن گلك جارا چاندا كردي وراستي وحقيقتا جواكي بالزمان دين در لهر وها گلك جاراجي كسل مينا بتا بپينوس خوا وم بيجن بهست خوا جي في چانده در دخينه هولي هم جي جواكي ره وهم جي نفشين وهاتي ره وهم جي او خيالين كو ما افقس بالصلاة الشهيد جي السردان جبوكو ام قاربن راستي وحقيقتا في جواكي بكن تابلويك وجي دنياي ربدن نشاندان براستي جي كارك جلكي بيروس وين دكن دستي تصاغ ودستي مالباتا تبيشي صاغ بيجبركو مالبات يكو درفات وري و چارەسەریە ژمەرۆر پەیدا دکن مەرۆ بوان کار بێژ هەیە هەروەها بە سازیان خۆشی ئەم هەنە بە هەواڵی خوا بڕاستی کارێکی پڕ باشە ئێلا ji بۆ vî karî مثلا tu dibêjî ez ê heya û heya berdewam bikim yan tu jî aciz dibe cajaran
جار جاران بله جهاز بم درج هنری بردم هفتیه که دوان لیز تالید وگرم هنریش بر کسک يعني تحس منه كسك منش هنري بيوا هنر وك جمن حرتشتا هنر قال لك خوش وزي از تخازم ارمان جبكم ارمان جك قال لك زيدا سنها زانين جهي دما از زانين جهي بردوام جيبكم از خلاص جيبكم از ديسه هنر اخو بردوام بكم واز تخازم بكم استك قال لك بلند بله هلا يعني مروف چقاسی جانش کار عاجز دبنه يعني خباطی خو نهاجی ما گوت اما داوی دجی يعني چند روزارونی ام بجن هی وک دو سالک دو ست رونی لدی ساجی تولو حس دکت تشتک وان دا کلیه جبوی براستی جی هنر و چند او هستکی پرخوزایی گیان مروف دی تجاری نایش بیل کردن چقاسی مروف جی عاجز بجی دیسا مروف بریای دیکنه بله مرة بريايتكم مرة جي حزدك تشخصت از توجه هنري بردم تاليز تفكر من بر تحسمت تشتكي انه متعلقة بمفا از نكام دفجه هنري بردم بله ان شاء الله هي بيان سركفتني هاري مزن هلا امينها دوسيا كما هي مفهدور له قدر تماشيكم بدي سوا گرن جمتا تماشوانی منی هجانها جی مدوسیک آماده کریه امی بهدوره لی گهدار تماشا بکن و دی سوا گرن جم مهوانا خونی هجا هیلا ev awaz ji qirka keçek koçer de herke xwe dilê çiya dide û digêje guhê huner hezên Kurd ev dengê çiyayî dengê Nesrîn Ömer Şêrwan e Nesrîn Şêrwan yek ji dengê hunera Resenya Kurda ye di sala 1929 de li gundekî bajarê Şirnexê di nav malbatek koçer de ji dayîk dibe mixabin xwediyê vî dengê dewlemend çavê xwe li nav xizanî û feqîriyê de vedike xizanî mohra xwe li qedera wê dide û malbata wê hîna Nesrîn zarokê ji bo bikaribe debara jiyana xwe bike li çend bajarê Bakurê Kurdistanê digere lê dîsa jî ji xizaniya xwe re çareyekê nabînin û di sala 1932 de berê xwe didin Başûrê Kurdistanê li çend navçeya digerin û herî dawî jî bajarê Zaxo ji xwe re dikin mesken mercên aborî nexşereya jiyana wê jî xêz dikin malbata wê ji Kurdistanê berê xwe dide paytexta Iraq Bexdayê lê Nesrîn bi xwe re nabin ew demekê li bajarê Zaxo dimîne piştî malbat xwe bicih dike ew jî berê xwe dide Bexdayê Bexda deriyê nû li ber Nesrîn Şêrwan jî vê dike lê ew bi xwe jî heya Elî Merdan nas dike nizane dê di rojên pêş de wê huner bibe finda jiyana wê Elî Merdan li dengê wê guhdar dike û jê re pêşniyar dike da ku di radyoya Bexdayê de dest bi kar bike Nesrîn Şêrwan di 15 saliya xwe de ango di sala 1944 de li radyoya Bexdayê dest bi kar dike wê demê di radyoya Bexdayê de hunermendên Kurd xwe birêxistin kirine û biriya huner û radyoyê çand û dîroka gelê Kurd diparêzin Nesrîn jî beşdarî refên wa dibe Di radyoyê de dibe stranbêj û helbestên hinek ji helbestvanên wek cigerxûn Şêx Selam dike stran bi gelek hunermendên wê serdemê yên wek Mehmed Arîfê Cizîrî, İsa Berwarî, Hesen Zîrek, Tahîr Tewfîq, Resul Gerdî, Şemal Saîb, Kawîsa Xade hevsengiyê dike û karên hevbeş û stranên diqolî ango duet li gel wan dibêje.
نسرین شیروان تیوی آواز و مقام فولکلوری گلک برهم و آوازین وی بخوجی هنه کو او برهمین وی برنگ پلاک هاتنه تومار کرن. نسرین شیروان ایش شان و گلک هنرمند جن یدن جیناستکه. مهر خوال گلک برهمان دایه و بدنگی خواه چاند زمان و ناستامه گلک کرد پاراستیه. جخینی هنراویت سمیانوی کو دبارا خویا جیانه بکتونه او حمو تمنی خود ده هنره ده سال 1975 ده نخوشت که و او وکل کنرمندن وی سردمه هجار و بکستمینه سمیانوی آماتی تنی چند پارچه جلو برگویه کواجی کولان بخورا دگرینه ده دهی جوتماها 1990 ده مخابن لکولانه کی پایتخت عراق بغدای بیکس و هجار چاوی خالجیانه دگره. هرچند لدو خواه دنگک نمر و گلک برهمین هنری هشتبن جی لعو هری زیده جی به بیکسی و هجاری خودمینه دبیرا هنر حزین کرده. بله تماشاوان من مبهدور لدوسیا جی گهدار تماشا کر امیدی ساوه گرنجه مهوان خواه یا هیجا هیلا یا کو تابلوین و ساخوشک خیزدکی هیلا امدی ساحتن جمته براستی جی صحبتاته و نقاشنته جی گلک هیجانه وقت تابلوی تا خوشکن نها لهندر زانیگه مثلا تجاری و تابلوین خو خوشک تبخور برن و داری از دبم زانینگه گلک جاران ام دبنور مثلا جاران زانیگه جی شاهی چه دبن او در یعنی تین خواستن بحثا وان تو دکی جواره یعنی براستی هیویا ما او ام دبیجن چه کسی گو امکان و درفتی ویها بدمله هنری ده یعنی کسی مینا و هیجا لهر داره بحث بکن يعني برا هر کس خباطی و ببینه که چکن می کردا جوان هیجا چه قصیده کارن راستیا جواکا کردی بینن در هم بدنگ خواه هم به سازین خواه هم به وینه خیزین خواه براستی جب تابلوین خواه گلکی هیجای هلا نها ام بیشن بیشرو جاده ده تاوی گو تو خوندنا خوشی دکه تو دخوینه جی و زانگه هیجی ام بیشن نها دم پیشید و زانگه جی بسر کوی انشاءالله تی ببی ماموستایکی مزن جی براستی هیوی مگلکی دود هنه تی خباتی خواه تابلویان و خیز کرنه تی بردوام بکه از انشاءالله زید بردوام بکم از خوازم وان تشتین کو از تابلوین کو از درسمینم از بهلم هر دری بلاف ببن خاصة إنه أف تشتين كرديين كوز درسمينم از دخوازم گلکی بلاف بن يعني شبوكو ين درف زاني بن بكرد كينا تابلويان ببينن بزاني بن بأف تابلويا كردية بحسات شتكي هولو هلا نها گلک جاران تدی ام بیشن پیشنگه هاتن فکرن ناوی و بعربی جی تدی دبیجه معرض لباشار قامشتو جی الحسکه جی گلک جارا ام دبینن مثلا تو بشداری وان بویه پیشنگه از گلکی بشداری بی پیشنگه ها دبم از گلکی دچما پیشنگه ها اللي هرتم نا تابلوين كو ام خيز دكن قبول نابن جارنا دبيجن انه تابلو چنابي الله كردي تيدبن الله كردستان تيدبن دشتن هنا مثلا قبول نابن بيشن هذا
يعني نهر جار ام دچن پیشنگاه. بله. مثلا گلک جاران ام بیشن نها yani ام بیشن جبونا کو هر کسک دادی نها چه کسکی گستران بیشی یان وینه چه بکی یان جی ساز بدی ام بیشن دملی راگهاندن دملی جبو کو کسایتا خدانا وی تابلی ناس بکن بری خوددن تا خودیل تا در دکوین ام بیشن د سوسیال مدیا ده هر وها تلویزیون وانا کده یعنی د وینه انتا کدا گوته دایی جبو تا در تخینن پیش جا گلک جاران از راگهاندن تی مقابلام چه دکن لنهر تم افتشت پیدا دبی بله گلکی باشه بله هلا نها دم پیش چد بالات دی وقت پلان سازی انتا بطایبج بو تابلویان مثلا تو چه فکری تو بکی ام بیشن چه وینه خیال د سرت دهنه یعنی پلان سا اكيد نها پلان سازیه کی تجی هي جبو کو تشتکی نوجی چه بکی گلو هنه بله از خوازم تابلوی نامزون چیکم لسر کردستانی لسر روج آوا لسر کردا بکشتی از چی بکم از دخوازم درخم کردستانی پیشنگاه الوادرا چیکم پیشنگاه الور چیکم اللي حتى ها يعني افتشت پیدا نبونه اللي دمي پیشت ان شاء الله پیدا ببن بله گلکی باشه براستیجی کاری و گلکی پیروزی کاری کی پر هجایه افکار چه قابر دوام به چه قاسی خودی لی درکتن هبه یعنی ام دبیجن هگر چه لازمی پیوستی و هبن جبو کو مثلا گلک جاران ام بیجن جوانی مین وهاتی پر کس امکانی پر گرانج دستواند هنه یعنی دکارن پر تشتا بخلقینن بافرینن لدبکو ناگ هیجن ام بیجن نهاتو ام بیجن ده هلال زیرین ده هلال زیرین جی تفگره که گلکی باشه خودی درکتنا جوانا و جنان بطایبت کسین هنرمند گلکی باشه مثلا پر کس هنه براستی جنهاد جفا کامدن yani xabat gelek destevandan lewandayine mesela çeşmete xastin em gerek به هفدوره yan her yek em bejin bera xod xo biginin wana wan binin hilal zerin wan binin tevgera çandu huneri tago xodil berhemi wan derkevin yani pirkes sene xodan berhemin li ama ve şardine mesela wana gerek derkevine ela narinate de çiye بله دوی هر کس سر ارمانج خوب مینه تشتاکو دخوازه جی تشتاکی نترسه تشتاکی زحمت نینه يعني تشقات بيجي افتشت زحمته جينا ترسه يعني بكا جارك دواني تشيبه ين كو جهنري قالك جهنري حزدكن ليد بيجن زحمته امنكارن خي تابلوين ولو تشيبكن وام خيس كرني تشيبكن ام اشخاص برسمينن اللي تشتكي زحمتنينا يعني جارك دواتا خيس كريه اذا ترى تشيبي تي بيش كافي يعني اجي دماكوز بتشوك بوم تقولوا تشتكي مستحيلة زبكهم في أرمانجي اللي مخصت السر خدا إنه تشتكي زحمة الدنيا اللي كنا بلي يعني مرود قاربج زحمتي مثلا دمكم روف بتشوكاني بفي هستي ولو هنري رابه راستيجي حتى قلت بقي أرمانج أخوة أريد بكو تبرز زحمتي أجي بكشينه لدمكم مرود بكواري خباطي دي وأمبيجن پیک بینه داخاز خو ارمان جا خو خواسته قادله خو پیک بینه هل بس زحمتی پیشیا انسان نامینه براستیجی یعنی یکی گو حس گریب عاشقی کاری خوبه لکوده وری به دکاری چه بکه چقا زحمتی جهبن چقا سی ایش جهبن چقا سن بیجن هبون و نبون جیبه لدی ساجی مروف کاری خو حس بکم یعنی بچه هاوی بجی مرو خودی لیدر ذکره بله شخص يعني والله ما تشتلي بيدانا بن اتفقع الشريدة درباس بو اللي تشتكي زحمتنا بو افقاس هنرمند دروش عواده تشيبون هنرمند مظن استران بيج وين سازي قالك تشيبون يعني تشتكو دماغ تشتكي حسبك يعني كيفي دلي كده اذا تشتكي زحمتنا من البشات انه قلت تشيك يعني بله بله
بله گلکی سپاسیت کن هلا براستی جی از ببورینه که ناویتش شاش دبم ناویتش گلکی خوش هلا که ناویته کریه باوی ملکه گلکی سپاسیاویش دکن ام پر کیف خوشم براستی بهاتنا تا و تابلوین تا و جوان خوشک تا بخار آنین دبو مهوانی برنامه هلا از دخازم گوتنا تا یا داوی جی کسین کو بیشن رسام کسی هنرمند کسی تابلویان چه دیکن مثل تجوار چی ببیجی تماشاوانی مرد چی ببیجی نه هر کسی کلیته جی گهداری دیکه تماشا جی دیکه گوتنی تی داوی چنه از دخوازم راستی هر کسی سر ارمانجی خوب مینه که ام دخوازن ام ولات خو خوش بکن به هیزا جوانان بخوستگا خودی ام دخوازن ولات خو خوش بکن روش آوا خوش بکن افقا شهیدن کو شهید کتن جبو ما اف دلی دایکا شوطی ام دخوازن ام دلیوانج نهیلن ام لسر ریاوابن ام لروش آوا پیش بخن ام کردستانی چیکن ان شاء الله دمي بيش دامي كلكي ولاتي خو خوش بكن وحركس ناسكني حركسك لسر ارمانجي خوب مينه بله گلکی سپاسیت دکن امجد بیشن دست تصابه و هست تصابه کو کسین مینات جوان و گو کارب افجی بارک براستی جی کار تابلویان و نخزیه جی هنرك جلكي مزنه مينا هنرمندكي ومينا شروانكي ام دقرن دست ام ويشافي ليد نرم راستيجي وهنا شي هرب من الجهه قيمته مزن وهفيا ما اوكو پروردكاري وجي تشي ببن هر کسی جی پرورده بکن و هر کسی که جی لسروی اساسی جی دستک دایم بدن و چه ما وری خواستن جیش بوی و امی خدمت بکن و دستک جی بدن و ام گله که کیف خوش بون هلا صحبت تجی و به تماشا کردن تابلوی تجی شروع کردن تجی ده هر هبی ساعت تخوش به امی هدی خاطر خوش تماشاوان خوب خازن بله تماشاوان ما ام گله که کیف خوش بون به تماشا کردن وجی هلبت به صحبت هنرمند دامه هلا ابراهیم باجار قامشلو ام دورد گشتن داویا خلک اخو هونه الهویا ما بن حطانی خلک کی دیتر بمین خیر و خوشیه ده برد خازه آواز جینه سرک خازه دایک ویله